Ba'd. Yang tiang hormati dan muliakan al-mukarramun, para alim ulama, para tuan guru, asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus masjid, hadirin hadirat, mudah-mudahan kelapat yang belum tetap sehat walafiat, panjang umur fi taatillah, dipermudah segala urusan tiang pelungguh, urusan dunia maupun akhirat. Alhamdulillah, puji syukur tipa Allah Subhanahu wa taala, tiang pelungguh sampun melaksanakan ibadah puasa garing sekedik selesai. Walaupun tiang pelungguh pacut puasa, walaupun tiang pelungguh berhasil puasa, nagu harus tiang pelungguh bersedih karena bulan niki yang naru berpisah kan tiang pelungguh. Akan tetapi di balik niki harus tendah ya senang karena sukses tiang pelungguh. Napiara niki tundukkan nafsu tiang pelungguh. Sukses tiang pelungguh melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Sukses tiang pelungguh niki pejawab diri tiang pelungguh leman maksiat satu bulan full. Ia letak bersyukur lebih-lebih karing semendak tiang pelungguh yang berdait kanca sak teparan lebaran karing semendak niki sampun dah bayar zakat pelungguh dah. Paling telat tiang pelungguh bayar zakat sandik man khotib taek lek mimbar lemak pas lebaran, pas Idul Fitri. Harus tiang pelungguh bayar fitrah tiang pelungguh, nggih. Maka dari itu sila berbareng-bareng tiang pelungguh bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar tiang pelungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinara lebih mulia dibandingkan salawat di Pak Nabi tiang pelungguh. Dinara ibadah endah yang diterima kecuali tiang pelungguh niki berselawat di dalam. Dinara napi-napi samut gawe tiang pelungguh niki keberkahan lamun tiang pelungguh niki berselawat di Pak Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu teruslah tiang pelungguh berselawat di Pak Nabi tiang pelungguh yang selalu mengingat tiang pelungguh, selalu doaan tiang pelungguh, selalu sebut-sebut tiang pelungguh. Nabi bahasa Nabi sebut tiang pelungguh ummati ummati ummati. Singkat cara tersebut lagu untuk tiang pelungguh kelapuan. Ndek ni tersebut aran-aran tiang pelungguh. Lagu lemak li akhirat ya khusus entah dia tersebut aran tempuh sekit-sekit. Ya terkenal lemak si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena video tiang pelungguh arat li akhirat. Langsung tersebut nama tiang pelungguh bin sayaran bapak tiang pelungguh. Sayaran telik dunia ia wah dan ia tersebut li akhirat lemak. Sayaran bapak tendah ia tersebut lemak li akhirat. Angka luar biasa bangga dengan toak sabedui bija pacu salawat di Pak Nabi tiang pelungguh. Terutama bija-bija sakjari alim ulama, sakjari penghafal Al-Quran, sakjari anak soleh solehah, selalu mendoakan kedua orang tuanya lemak li akhirat. Jelas ruan aran niki, jelas ruan video niki, jelas ruan yang tersebut aran. Termasuk tiang pelungguh sahadir li niki endah insya-Allah yang tersebut aran tiang pelungguh lemak li akhirat li julun kelapuan manusia leman zaman Nabi Adam alaihi salam sampai hari kiamat. Mani jatama'a biqaumin, saya kumpul sekik kaum fi buyutin min buyutillah, li rumah-rumah Allah Taala, li masjid fi baitin min buyutillahi ta'ala, li rumah Allah Ta'ala iaitu masjid. Kumpul marak niki untuk Nabi, kumpul tiang pelungguh
untuk mengingat Allah Ta'ala, atau untuk dengar pengajian, atau untuk tiang pelungguh niki baca Al-Quran bareng-bareng saling ajah tadarusan. Namun kumpul asbab sak niki insya-Allah yang tebeng wa nazalat alaihimus sakinah, yang keturunan ketenangan, tebeng tiang pelungguh tenang. Kemudian wa haffatuhumul malaikah, loe malaikat tundang si Allah Ta'ala untuk kerumuni tiang pelungguh le tahun makin niki. Kemudian saya ketelu wa zakarallahu fi man indah, yang tersebut tiang pelungguh sekik-sekik lemak aran tiang pelungguh. Allah langsung sebut lejulun para malaikat, lejulun kelapuan Nabi, lejulun kelapuan manusia. Angkat bangga tiang pelungguh lemak. Saya niki ya bangga niki dengan sak milih tokoh lek niki. Lek majlis ilmu, majlis pengajian. Bahasa ulama lagu majlis niki harus diiringi dengan solawat. Lamun arak majlis ndi ente iringi isi solawat dakaan ngaji, maka majlis niki ya kosong. Sampun tiang dengah bahasa Ustaz Abdul Somad liwat-liwat niki video. Nabi bahasa Ustaz Abdul Somad ja. Lamun arak majlis din bersolawat, berarti majlis niki majlis bangki bahasa. Ya mati majlis niki din api hidup. Lamun din arak solawat. Kalau saking si penting solawat niki, yang tiang pelungguh niki pasti tertenak solawat isi para al-mukarramun tuan guru. Nenara ndik nenaan tuan guru, pasti nenaan. Karena ia jaga mun parapan, mun tau isi para tuan guru niki lamun majlis ndik terbacaan solawat, maka insya-Allah yang teparan majlis niki majlis mati. Yang ket mati doang kelapuat lamun ndik solawat makin niki. Yang kat selawat sila menu endah dagangan bahasa ulama napi-napiat gawe buka toko selawat, buka napi-napi selawat, tamu balik selawat, maka insya-Allah yang langsung hidup niki. Aku lamun dinara selawat niki mati bas. Ia salah sikit amalan. Langkah tiang pribadi lamuknya kekemangan tiang niki bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pok baca doa terus Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Selalu selawat. Tamu masjid endah maraniki. Baca doa dulu, doa tamu masjid Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baca bismillah dulu. Baru selawat terus. Dia entang ke tiang je. Namun bau dia tan pelungguh dendah rombok isi bismillah kanca selawat, maka insya-Allah yang barakah hidup tiang pelungguh. Menu endah makin niki sila tiang iring pelungguh sami tebareng-bareng selawat. Mana-mana isi selawat Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lagu alhamdulillah sanikman tiang mulai toko le julu le kursi niki sampun baru al-Fatihah mud baca wah arak bismillah le al-Fatihah niki sampun arak alhamdulillah le al-Fatihah niki sampun arak pujian tipa Allah Ta'ala le al-Fatihah niki sampun arak pengakuan tiang pelungguh tipa Allah Ta'ala bahawa tiang pelungguh adalah hamba, Allah adalah Tuhan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Musampun arak doa endah lain niki ihdinas siratal mustaqim sampai akhir. Oh, lengkap. Langsung tersambung isi salatun nahdlatain. Salatun nahdlatain niki harus tiang pelungguh kelapuan hafal. Bagi tiang pribadi salatun nahdlatain niki adalah salawat lengkap, luar biasa lengkap. Kembek tiang maraniki sayangan saliniki Nabi kancik kelapuan para nabi, kancik kelapuan keluarga-keluarga nabi, sahabat-sahabat nabi ia mau doa. Ia langsung lengkap. Mulai akhir niki wa antansurana wa taftaha alaina, doaan diri tiang pelungguh hadir tetap mau pertolongan Allah Taala, terutama lemak di dalam kubur kancali akhirat mau pertolongan Allah Taala. Dia terbukaan tiang pelungguh nabi sak kayun tiang pelungguh insyaallah yang beh terbuka. Mulai akhir ni kita ampuni dosa-dosa tiang pelungguh. Oh, ia lengkap ganti.
Salatun Nahdlatain niki sampun terbaca baru alhamdulillah. Dakan ukuran tiang dek ulang malik niki ni kembi-kembi sampun baru. Lagu paling afdal malik ada sak mulai isi pengajian tiang pelungguh isi hamdalah kanca salawat. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah yang tiang hormati dan muliakan, karing semendak tiang pelungguh niki ya bilin bulan Ramadan. Karing semendak tiang pelungguh ya laksanakan saaran solat Idul Fitri. Solat Idul Fitri niki paling bagus sebenar lek lapangan. Ya paling bagus kembek Kelapuat Tanjuran tiang pelungguh milu tokol milu gabung kanca dengan solat Idul Fitri, terutama waktu khutbah adin milu berdengah kelapuan sak solat ndek solat adin milu kumpul. Lagu lamun le masjid taut kan sandek solat din mau milu kumpul. Nah niki Tanjuran lek lapangan lagu ndek kelapuan di sedusun niki berdui lapangan masjid lah tau. Lagu seandin arak paling afdal niki tiang pelungguh melaksanakan solat Idul Fitri lek lapangan. Ading kelapuat kumpul langsung kelapuat niki tahu saling tatap wajah, tahu saling bersalam-salaman. Ya niki paling afdal. Okey. Lagu dakan lek masjid sila di kembi-kembi luik masih dusun-dusun dakan dek mau tama juk masjid sengan sandek solat le dua masjid ton pada ngantih sandek solat ni solat bau masih haran di narak lapangan. Kemudian jamaah yang hormati dan muliakan, setelah bulan Ramadan niki sampun tiang wi sampean sak pertama tiang hadir lek niki bahwa bulan Ramadan niki adalah bulan kasih sayang. Berembentat lek bulan Ramadan saling kasih sayang kelapuan. Setelah bulan Ramadan tetap tiang pelungguh niki saling tunah kangen. Terutama lemak lamutah maaf-maafan. Selesai bayar zakat, Nabi kena zakat niki persik diri kena. Yang tersuruh bayar zakat fitrah niki untuk tiang pelungguh tebus awak tiang pelungguh niki. Kelapuan awak tiang pelungguh niki ianya ken tegadian. Muya si tebus mangkin isi beras 2,5 kilo. Lamun tuah tahu tebus marak niki maka insya-Allah tiang pelungguh niki bersih. Tazkiyatun nafsi bahasa li kitab fiqih niki ya cara entah tiang pelungguh niki persik diri. Bayar zakat. Lamun tuah bersih kelapuan berusaha jaga kebersihan niki dendek kotorin malik isi saling benci, isi saling rawasan, isi saling gibahin. Jaga pacu-pacu bagus-bagus. Karena arak sekek sahabat niki pacu sahabat ngaji. Tiap jelun ngaji. Suatu ketika Nabi SAW nyangkan pengajian marak niki. Arak sekek sahabat datang. Huwa min ahlil jannah bahasa Nabi. Marak kelemaan pengajian Malik ia bahasa Nabi pas datang dengan niki huwa min ahlil jannah. Ni ahli syurga datang bahasa Nabi. Dengan sak datang dia ahli syurga. Marak lemaan Malik ia bahasa Nabi huwa min ahlil jannah. Dengan sak dia sak datang dia ahli syurga. Sahabat tinjot saya sahabat teparan ahli jannah niki. Ndek napa terkenal lalu sahabat niki lagu Nabi setiap kali datang setiap pengajian ia don umuman huwa min ahlil jannah. Isi demen lalu sahabat niki berembe kebanggaan sahabat niki langsung Nabi sebut nia jari ahli syurga. Mulai julun kelapuan sahabat, arak sahabat Umar, arak sahabat macam luik sahabat lek niki.
sahabat-sahabat sak tinggi-tinggi pangkat. Lagu kembang khusus untuk sahabat saniki je secara khusus entan tersebut setiap kali datang pengajian huwa min ahlil jannah ulin teparan. Muara sikit sahabat yang lupa karan. Lamun sahabat sak teparan ahli syurga niki jadi tersebut aran memang. Li kitab niki fulan ulin tersebut. Jadi dia tersebut aran. Saking dia terkenal memang. Lagu luar biasa tentang tebanggaan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia terkenal lagu setiap kali hadir di majlis pengajian huwa min ahlil jannah bahasa Nabi. Muarak sikit sahabat penasaran paden marak tiang pelunggu sa girang kepo ara indah sahabat girang kepo. Lagu sahabat kepo niki kebaikan melet nadin sania indah milu tersebut kena huwa min ahlil jannah. Kepo jari. Lamun tidak kan ia lain dot kepo. Dan bau warak dengan nyurak-nyurak sekedip suara panci berompang beramping di dalam balai beh pada sugul. Milih boya, milih berdengah dengan bersiak. Beda sahabat berembintan ada insan dia mau tersebut endah marak sahabat sat tersebut min ahlil jannah niki. Ia mun kepuan si sahabat. Kepun singkat cerita niki mun datengin balen dengan niki gedeng sahabat saniki. Fulan tiang niki milik tunas izin yak madik li gedeng pelungguh tu. Kanggo natun dik soal tiang arak masalah sekedik niki. Yang pot tiang milik madik juluk petenang diri kliniki bahasa. Oh nggih kanggo. Arak telu jelo doang bahasa. Oh nggih kanggo. Jelo pertama lelan sekedik-kedik ngelirik, sekedik-sekedik lalu nyeriuan. Apa je amalan Nabi je amalan sahabat niki sampai Nabi setiap jelo lamun datang sahabat niki datang pengajian huwa min ahlil jannah dengan niki ahli syurga bahasa Nabi. Tepeten terus tu lain pawon lain milun mun perhatian Nabi je amalan. Oras jam sekek jam 2 ke malam. Nia dek mana oras biasa doa ruan. Enggak anton oras sepertiga malam terakhir doang. Pada tahajud nendah. Ndek nak peluik lalu tahajud sahabat niki. Lagu makan teparan huwa min ahlil jannah. Bengaan sahabat sak kepo niki. Jelo kedua Malik memperiksa lalu jak begawian juk bangkat milu juk bangkat apa gawe le bangkat paden maden marak tiang nambah endah hi pada doa ndik narak tau istimewa amal ibadah lagu makan teparan ahlil jannah min ahlil jannah. Ya bahasa sahabat lelah mikir marak jelo ketelu masih ya pada doang dia narak ruan ibadah sak lebih-lebih dia narak lelah penasaran langsung datengin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah ampura niki tiang lelah kekepo penasaran mu izin kemadik mu cerita wah marak sak baru cerita lelah perhatian dia narak amal ibadah sak lebih ya Rasulullah. Lagu kembik pelungguh deniki berbahasa huwa min ahlil jannah. Maka tiang hadir di majlis ilmu jak ndik min ahlil jannah. Dia dua sebut tiang min ahlil jannah. Iri yang kejari ya Rasulullah bahasa. Sahabat-sahabat sak lain sak kuatan ibadah, sak loean ibadah, sak pacuan ibadah. Dia narak tersebut marak fulan niki tersebut isi pelungguh dia. Lagu makan khusus ganti saniki Nabi jak penyebabnya Rasulullah ampo deparan langsung disebut le kelapuan jamaah pengajian. Mudah sebut huwa min ahlil jannah. Langsung terjawab si Nabi. Tiang kena menu sengaan dengan sak niki fulan niki ndek nuwah berdua sifat benci atau dendam tipak dengan lain. Lamun arak dengan gawe salah juknya sandik man tedem langsung maafan wah.
Ndek mele berdua musuh. Lamun arak dengan musuhan nia lagu nia ndek mele musuhan dengan. Berembin-berembin tante musuhan nia ndek mele musuhan dengan. Langsung maafan wah. Arak ruan dengan niki liwat nia tengos. Nia den wah merasa diri niat terbenci. Langsung maafan wah dosa-dosa. Lamun arak dengan zalim juk nian den wah doan sak lengi-lengi langsung maafan. Ya apa tiang niki sebut huwa min ahlil jannah bahasa Nabi. Jadi ya kunci tiang pelungguh jadi ahli syurga, mu terpastian tiang pelungguh tama syurga. Nabi makin dia deseriuan si pelungguh dia. 1400 tahun sak laek Nabi wafat. Dia tahu seriuan makin lagu insya-Allah tiang pelungguh lemak li akhirat ia tersebut endah marak niki. Lamu tahu saling maafan. Lamu tahu tiang pelungguh niki saling ikhlasan. Leman makin saling ikhlasan. Leman ui tiang pelungguh saling ikhlasan seharusnya. Bahkan leman bulan Rajab niki tiang pelungguh saling ikhlasan, saling maafan, saling bagus-bagusan tiang pelungguh kanca semeton tetanggin. Dek napa lemak pas lebaran doang tak nangis-nangis sendeng maaf. Liwat jak seminggu malik nerosan batur. Ya sak masalah niki. Harus istiqomah tiang pelungguh untuk memaafkan, saling maafan. Terutama keluarga sak rapat-rapat. Semama, semeton, seninen, anak. Ya niki sak paling utama sak rapat-rapat. Karena bahasa Al-Quran wa anzir ashiratakal aqrabin. Untuk dinasehatin, untuk temaafan keluarga sak paling rapat dijulu. Sak lebih utama malik sak sekek balik kanca tiang pelungguh ya julu. Yang niki angka tiang pelungguh selesai bulan Ramadan niki harus seri romantis kanca keluarga anda. Seri romantis kanca pasangan hidup sebinian pelungguh, lakian pelungguh. Seri romantis kanca bija anda. Sekali dua tenak jalan-jalan bija anda. Seri romantis kanca dengan toak tendah dendek batur doang kanca jalan-jalan. Lagu dengan toak jangan dituah baik tenak jalan-jalan. Dek kurang ajar aran tite. Bija-bija niki wibian tiang arah acara niki pendopo bupati. Setelah niki solat tarawih le Masjid Agung Peraya. Yaitu solat tarawih sandikman sampai tama juk masjid keluek kanak bajang dedare le dua. Foto-foto gawe. Dek narak ruan sekek-sekek jauh dengan tawaan. Batur doang kanci. Pas sa'adzan Allahu Akbar solat isya wah. Beh pada oleh kanak-kanak bajang dedare niki ndek narak momot li masjid. Ye datang juk masjid datang berfoto doang. Ada narak bukti jaga li ina aman ina wak solat tarawih ni foto ke li masjid jami. Inna lillah. Batur doang kancen si bahagia ruan. Kembe ndek tena ina an kembe yang tena jalan-jalan selfie ina mai ter selfie bareng ye unian mula kanak-kanak niki ama mai gengsi pelonggoh dekan sajari ina de dua gengsi umbak bija de toto lain de sambil nangis kadang pelonggoh sebagai ina lilet gara-gara kanak niki si rewel li julun temui li julun batur nyurak nyerik tan nangis lagu pelonggoh de tetap de umbak bijen de dakak menun tan nangis. Pira kali de repot arah undangan tote lain undangan acara keluarga acara sakni sakno bijen de terus mulain wah isi pempes harus tercebokan tebesoan macam si repot pelonggoh de dua berbahasa pelonggoh niki gengsi.
Lagu kanak mangkin iya wah sarang kanak mangkin. Beda kanak lain zaman tabi'in niki apalagi zaman sahabat, zaman tabi'in salafus saleh. Lamun sengke hafal Al-Quran ina uni ama ye bahasa. Lamun sengke Waalaikumsalam. Lamun kanak mangkin piran tanpa inaan niki lamun rebak aduh hina mun baru sebut hina nyangken sakit lagu nyangken seneng di lamun lae salafus saleh santri-santri zaman lae susah ngafal mun sebut inaan jelap ngafal mun sebut ina amaan ye mun sebut yang pun berkah-berkah ilmu angkara sekek murid ulama Imam Ibnu Hajar. Ibnu artiin anak, Hajar batu. Ya kembek nampun tersebut anak batu niki saingan sa batu-batu di mun sebut. Karena kebiasaan santri lain lamun mau ngafal jelap ngapal alhamdulillah ina ama nah ieu mun sebut. Lamun sengke ngapal ina ama ieu mun sebut. Lagu Ibnu Hajar jak beda. Imam Ibnu Hajar jak batu mun sebut, hajar mun sebut. Ya kemben apun marah niki. Ya merasa niki batu niki sangat napiaran ya nasihatin dia yang pun asbab batu borong jari kanak sak bengen. Ya meni cerita. Lelah laluan ngafal, lelah laluan hafal Quran, ini hafal. Bertahun-tahun mondok, ini paham ilmu agama samutajahan. Putus asa terus kabur lewat pondok. Laik ni narak motor, ni narak mobil, pelain dan kabur, mu jauh balik. Di tengah jalan istirahat. Istirahat le salah sikit tau nyender le batu belik. Ores-ores lek niki un seriuan batu belik niki le atas dia bolong napi sin bolong ara air netes sekit-sekit tan netes air niki tik 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 mikir terus Imam Ibnu Hajar waktu jadi santri batu sak tegeng marak niki ini ente bolongan isi air sak lembut mu setetes gerah ja otak tiang sak marak niki ndek napa keras selalu di nini ya tamu ilmu juk otak ye bahasa niki mikir mu borong kabur lewat pondok tulak juk pondok kan pas tulak niki si merasa tertolong isi batu niki isi merasa tenasehatin si batu niki ia doang mon ingat kaya kan arak telu kelek dengan toak tiang pelungguh satu asbab tiang pelungguh arak sak dua asbab tiang pelungguh berdua ilmu atau sak girang nasehatin tiang pelungguh sak girang tegur tiang pelungguh ia guru niki nah batu niki mun paran guru ia jadi dengan toak sak ketelu dengan toak tiang pelungguh adalah asbab tiang pelungguh berdua pasangan hidup mentoak mun paran ia jadi dengan toakan batu niki yang kak pas tulak kia doa mun sebut kaya sengke ngapal batu hajarun hajar ia doang mun baca ia doang mun sebut angkat tersebut terus si batur teparan ya konslet niki Ibnu Hajar teparan wah jogang Ibnu Hajar dengan santri sak lain sebut ina amak ni aja batu mun sebut yang pun ia leman tempuh terus Ibnu Hajar anak batu sehingga batu-batu dah mun sebut saking si bersyukur tipak batu ia doang jadi wirid batu makanya pun kejarian jadi ulama belik sampai makin kitab karangan ni kita tetap terbaca si ulama-ulama mesti hebat jarian asbab Nabi tahun sebut aran guru walaupun guru niki adalah batu apalagi manusia jadi guru kamu cerita papu baluk tiang lain ulama niki santer dan kebutuhan terutama le bagian peringga rata niki masya-Allah ulama layak cerita 3 jam pengajian
Tepiaan panggung tinggi, sejam ngaji, momot mecu, ngerokok juluk tuan guru. Arak 15 menit 20 menit ngerokok. Yang pemulai ngaji malik lagu si setian dengan lain tetap ngantih. Lamun makin tuan guru telat engkah nak tunda. Sila apa? Ya cerita papuk balok tiang bagian peringga rata niki. Laik di zaman papuk balok tiang niki lamun pengajian tepian tokol tinggi. Wah tepian tokol tinggi setia ngantih jamaah. Piran yang datang tuan guru tetaplah ngantih. Mu ada 2 sesi 3 sesi tentang pengajian niki. Tersela isi ngerokok kancing ngupi juluk. Ya tantih niki tuan guru sak ngerokok ngupi niki tantih. Momot mecut teduk kelapuan jamaah. Nu si hebat dengan laik. Nu tiang ingat kegati lah gita-gita dengan jamaah-jamaah almarhum abah tiang tuan guru Haji Abdullah Hasan Basri. Namun jamaah niki luar biasa. Pasti jamaah jauh ayat 6 hendeng al-Fatihah. Namun makin jarang wah penggitan maraniki. Jarang penggitan. Karena makin niki melen sak instan. Terbacaan al-Fatihah li ayat mu langsung selah ye melek. Padahal benda napa untuk selah doa berembin tan bacaan al-Fatihah leman lisan tuang guru selalu menyebut kebaikan, leman lisan tuang guru selalu melakukan kebaikan, leman lisan tuang guru selalu menyebut Allah, berzikir tipa Allah. Mu ia tama ai juk awak tiang pelungguh lema insya-Allah mudah-mudahan ia penyebab niki api neraka den bani sedut tiang pelungguh. Mula ia tak mikir. Tunggu pang sambilin sehat langsung doang terbacaan al-Fatihah. Namun zaman lain ia beda santer dan memuliakan alim ulama lain. Niki jamaah yang tiang hormati dan muliakan nggih ampura sugun leman temat sabaru jawab lain pelai jarin. Lanjut tiba sabaru jari saling memaafkan. Kanca paden tita saling maafkan. Terutama tipak keluarga mesa. Terakhir tiang yak sampean niki berembin ta tiang pelungguh adik sak tiang pelungguh niki romantis kanca keluarga. Terutama senina semama belek gati pahala. Dia perlu pelungguh dia peta syurga lek duah di dalam bali wah arak sebenar. Dia perlu pelungguh dia niki peta syurga tu jauh-jauh dalam bali tu syurga niki. Dalam bali mara unik sabaru peta ulama peta tuang guru jauh-jauh let peta tuang guru dia narak kena lamun let dalam bali niki nikman bagus. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Maka dengan nina ndek sah ngaji pelungguh lamun ndek teikhlasan si semama pelungguh niki lumbar ngaji juk niki. Lamun semama pelungguh berbahasa dendek sugul dakan solah niki lagu solah ya gawe niki lagu ndek tebeng si semama dakat dan solah mu gawe dia dah tebeng ya dendek sugul dia jadi syurga pelungguh. Karena arak li zaman sahabat li zaman Nabi endah niki sekik dengan nina tepara niki jadi ratu bidadari. Sampun jaga pelungguh dengah kisah niki. Nabi sebab niki gara-gara sahabat sak nina niki ndek ngirang beng temui tamu, ndek ngirang terima temui sak mama. Dakan kodek Sayyidah Fatimah bijen Nabi sallallahu alaihi wasallam meno ni dah penasaran marak sahabat sabaru muk cerita ada niki. Mbe jak tahu balin ni sak nina sak teparan ratu bidadari niki. Ya Allah, jarin ratu bidadari. Dait balin dengan gedeng dengan niki sahabat sak nina niki. Lalu bertemu terus Sayyidah Fatimah jeung niki lagu menjauh Sayyidina Hasan. Bijen masih kodik. Umur 7 tahun, 6 tahun jaga umur niki. Dia menjauh. Assalamualaikum waalaikumsalam. Tiang niki datang bertemu milik ngobrol-ngobrol kanca pelinggih silaturahim.
kanggo tiang niki ngobrol-ngobrol. Nggih, kanggo lagu saya kancem niki. Oh, arak kancem niki ana ketiang Sidina Hasan. Oh, maaf menujak lamun arak mama kancem tiang niki dik bani buka lawang. Soal dikuah tizinan si semama kia berdait kancem dengan mama. Lagu niki masih kode dah kaan tiang dikuah mau izin ya bahasa. Oh, menujak lemak datang malik. Nggih, yak izin juluk li semama bahasa. Oh nggih, marak kelemak datang. Lagu ndek kaca Sidina Hasan. Saya ni repot Sidina Hasan berkedek meja lain lah ukuran tite julu. Kebetulan sama milu turut umi niki adalah Sidina Husain, adik kan dengan Sidina Hasan. Oh nggih, singkat cerita sampai en bali niki. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Baun tiang niki silaturahim makin. Nggih bau lagu saya kancem. Ilin pastian malik si santer berhati-hati niki. Oh tiang niki kancem Husain kancem niki. Oh maaf ampura tiang izin lek semamak niki yak terima tamu dengan mama bijen desak uwi Sidina Hasan. Lagu makin dikuah bercerita. Namun Sidina Husain yak datang juk niki. Maaf menujan dik mau tiang terima deh. Singkat cerita inti niki ia penyebab ampun jari ahli syurga dan jari pimpinan para bidadari. Asbab saknina niki den wah mele terima temui sakma mami. Lamun dek narak semama. Ya sebab niki. Angka izin tipak semama pelungguh de niki dakak dia ngaji harus izin, wajib hukum pelungguh dia izin. Niku untuk sabedue semama. Nggih. Jadi tiang pelungguh harus tahu romantis le dalam balik. Ya sekedi amalan antara senina semama mau dua syurga tiang pelungguh. Sekedi gati. Nabi niki sak pertama biasaan tiang pelungguh kanca semama de kanca senina niki biasaan ucap salam. Bembel lumbar dah assalamualaikum bahasa dah. Nabi kena assalamu keselamatan. Alaikum tipak sida semama ke? Tipak sida senina ke? Selamat bembel lumbar dia ada selamat. Sak tebilin salek balik tebilin niki yang selamat endah le balik. InsyaAllah balin dek niat terganggu isi dengan dek narak maling datang atau senina dek niat terganggu isi dengan niki ni narak dengan jahat ya datang-datang ya ganggu epe balin dek itin niki lamun dia biasaan diri dia ucap sampun dia ucap salam baru le gedeng dah. Angka iya niki ada desak pada selamat saling doaan jari. Ucap assalamualaikum. Amalan saniki remeh rua. Lagu belik gati manfaat. Lebih-lebih pelungguh de niki wah de sampun de salam mul baca ente doa. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Saya baca niki dua malaikat langsung iringi lek mudi marak jadi bodyguard dua malaikat niki. Ya yak jaga bembel lumbar. Mu yang tetap terdoaan sepanjang jalan bembel lumbar sampai nulik malik. Bagi salat mama. Atu sak nina endah ya jul pekan pelonggur ya teriringi isi dua malaikat bahasa lek kitab niki. Lamun dibaca doa sabaru setelah salam tipak semama atau sak mama tipak senina salam baca terus bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ya ajari amalan pelungguh niki. Biasaan diri tiang pelungguh ucap salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malik ya rombok si warahmatullah kasih sayang Allah rahmat Allah yat mau insyaallah wa barakatuh mbembe lumbar napi-napi pegawai yang jari berkah napi-napi tegal yang jari berkah sak nina niki pelonggoh sak jari ina le bale tot beroas besok piring insyaallah berkah piring niki te besok mu ye te keluan nasi mu bija dia mun keluaran nasi sak
Terkolok lek piring sak berkah niki. InsyaAllah jarin bija sak taat, jarin bija sak hormat, jarin bija sak insyaAllah rajin khidmat. Lagu pelonggoh dan dua baca sak niki salam niki. Berembin tanya berkah piring, berembin tanya berkah lanti, tekicak si semama de tamen, balik tamen, gedeng pelonggoh, tekicak si semama de niki, dinara idap tenang-tenang. Mun de kayun semama de tenang sampai balik, ucap salam, lebih-lebih sambung si solawatan, zikir insyaAllah tamen balik niki semama de tenang idap, ya lain idap. Ya sak pertama salam. Okay, saling berikan salam. Sak lalu kena assalamualaikum, salik balik berucap waalaikumsalam. Enggak. Sak kedua senina kanca semama niki biasaan ngempuhan sak solah-solah tat ngempuhan. Nabi bahasa pelonggoh dengan ngempuhan sak solah-solah niki kanda bahasa dinda ayang beb bahasa. Gerah di bau kemodok ni tersebut. Tiang kerja senina pasti kena senina tiang dinda. Senina tiang pok tiang kena kanda. Pasti niki. Oh ni. Gerah kena bulat. Ya Allah. Angka rubah makin dendek kena bulat lalu gerah nak ya bahasa dia empuh semama senina dan niki bulat dangkem. Kalaupun dia empuh isi marah niki sak solahan kembik marak Nabi empuh Sayyidah Aisyah ya Humaira bahasa. Coba berajah leman mangkin empuh senina pelonggoh sayang. Nabi bahasa adalah waktu berayaan ngempuhan. Ayang, iya wah ayang. Ayang bahasa pelonggoh dah. Ya Allah. Kemai suara niki gerah di demen tempuh kena menu. Nabi sampai berumur 60 masih romantis. Sampai wafat di umur 63 tahun pun masih romantis. Nabi niki kayun ada ensak kepala mulia Nabi niki le empung Sayyidah Aisyah. No. Le akhir hayat dong masih romantis. Pelungguh yang kedboya tipi mbet otak dah. Sampun dah kolok le empung semama dah. Goyo balik. Galang coba yentan. Ayang niki lumbar dah ayang meh tembuya bareng-bareng petlosoran naik dah tunas empung dah. Ya bahasa pelungguh menu sak mama endah. Kan kemai idap tembuya bareng-bareng. Tiang girang kemboya kanca senina ke. Tiang niki demen kemboya film horor lagu hantu-hantu demen kemboya. Ada yang tinjot sama senina ke kapong ke. Tiang dek ngajaan puasa niki gerah ka ngajaan. Tiang kira kemboya film horor. Ye demen kemboya film horor leman laik. Ye doa mboya kanca senina ke tiang. Kocok dua mboya. Alhamdulillah. Ya entah coba Nabi SAW arak waktu niki perlombaan lamun tiang dek salah niki perlombaan balap kuda. Nabi milun boye. Jadi dendek para Nabi ibadah doang gawe ndek. Arak wayat jalan-jalan boya-boya pertandingan kanggun sila. Selama pertandingan niki tidak ada yang dizalimi. Salah satunya tiang dikuasa setuju leman layak jurak-jurakan. Hei terzolimi niki je. Kembek kena menu tiang mun kicak otak batur. Le otak niki arah al-Fatihah dakan batur tiang pelungguh berbahasa ikhlas kuat kicak ni kemi-kemi aran je itu berjorak. Aran je kita berkedek, aran je itu perlombaan. Dia apa masalah niki?
le otak tiang pelungguh arak al-Fatihah, arak nama Allah, arak nama Nabi. Mu iya terkicak. Okeylah lamun otak tiang pelungguh di kembe-kembe. Sila be kicak ikhlas lagu gerah dia ikhlas nama Allah diinjak. Menu dan adab niki. Mu kemudian dengan sampai jura-jura kali niki ampura maaf. Pastiin penggitan impung mu embe engkah aurat sak mama. Engkah jengku engkah. Sampun tekiriman tiang video si kadus tu balik. Tarak dengan main jurak-jurakan. Terik sak paling atas terik. Mulalah berganggam-ganggam celana batur dia mengganggam merosot cerang penggitan ruan senjata niki. Penggitan ruan. Salaan. Ya Allah, nikman Malik arak video ni dah sak terik mati meninggal niki arak. Yang penting dia setuju sa niki membau jadi ndik boya. Adin kah pihak pertandingan arak sak solah-solahan niki kembe balap keloran bakso. Ya mantap. Oh, lamun bau jatiang kami lu ada besuh. Dakak tekalah tetap besuh. Ni perlombaan sa bahaya-bahaya. Mutiang niki Allah. Yo nik mikir ndek kira-kira ya kelelek dengan seagama kafir-kafir niki boya tiang pelungguh. Sang mikir jaga ni boya tiang pelungguh. Si bodoh dengan Islam dia. Ya jaga uni nia kan? Jaga lagu niki. Si bodoh dengan Islam. Demi mendapatkan hadiah sali atas relen kicak otak batur. Munabi hadiah li atas niki kutang. Tetun dik arak kadang kutang li atas. Selana kelambi. Pokok sak mau sali atas relen kicak otak batur mbe mahalan kutang atau otak batur mahalan. Yang pun dia setuju dia membau jadi ndek boya lemak lamun arak maraniki je. Nggih. Dia nyandek kenapa ya hilangkan kebahagiaan dengan ya cara entak ya sayang tipak pelungguh desami. Ada dendek saling hina, saling kicak otak lebih-lebih arak asmaullah li otak tiang pelungguh. Sampun terbaca asmaullah niki. Asmaul husna kena tiang. Sampun terbaca. Gerah ya kicak. Kan Nabi sampun niki boya perlombaan Nabi balap kuda. Barang kanca Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah kan dia ndek tinggi. Haranja waktu merari niki waktu umur siwak tahun. Menintan tabi menintan Sayyidah Aisyah. Ndek nyeriuk Harang gagas-gagas li julur. Senyum Nabi seriuan Sayyidah Aisyah niki nyontlak-nyontlak. Langsung tokol Nabi tabi. Tokol maraniki. Ayang beb tayakan kesenggek yalah ukuran kita juluk niki bahasa kita. Ayang beb tayakan kesenggek tersenggek Sayyidah Aisyah. Pas tersenggek niki Nabi tekapong nempel tanah ngapongan. Mu pipi sak kiri Sayyidah Aisyah nempel kanca pipi sak kanan Nabi. Oh ya entar nu bekapongan. Sambil boya balapku. Pelungguh sambil boya sambil tekapong. Ya Allah ya Rabbi, selapu endik ide niki nggih. Mu berembin tak tiap tama syurga. Di dalam balik tu syurga lamu tahu amalan saniki je romantis kaca semamat je syurga wah niki. Kembia repot-repot peta syurga jauh-jauh. Naga tetap memang wajib menuntut ilmu. Kayam peta suruh peta semama sak soleh sak berbeng izin ada tizinan solat li masjid, tizinan ngaji, bimbel lain sak solah-solah niki tizinan. Ya niki lagu seandin arak suami sak ndik soleh niki ndik girang berbeng ngaji je tetap taat. Urusan dia lawan kepada Allah Taala soal saniki je. Araan. Gara-gara menulalu nggih. Araan sandi berbeng ngaji. Astagfirullah. Saking cemburu. Innalillah.
Nggih iya arak doang nggih. Lagu mudah-mudahan mau hidayah. Intin marak niki jamaah yang tiang hormati dan muliakan. Sila sa pertama biasaan ucap salam. Sa kedua empuh solah-solah semama dah. Senina dendah empuh solah-solah. Mana-mana empuh aran wahane dendek sa marak bahasa pelungguh baru niki. Bulat tunin empuh senina nya innalillah. Dangkem innalillah. Mana-mana aran wah sila nggih sayaran niki ye nimpuh atau sayaran bijat paling belik misal dani aran ina andani ama andani iya wah niki masih bagus masih itin dendek sa bulat lalu ya Allah. Aku memang ya aran dengan menun tanpuh seninen semama. Sak terakhir sak ketelu nggih tiang pelungguh biasaan bersalam kanca semama. Ucap salam empuh isi panggilan sak solah kanca bersalam. Rembetat salam pelungguh sak nina seduk iman semama dah. Beweh isi muhirup isi edong. Kolok paling bagus malik kolok le otak dah. Iman semama dah kolok le otak pelungguh. Ada yang sak pelungguh dia jari senina sak nurut taat hormat khidmat tipak semama. Ada yang berbakti tipak semama. Mu semama endah lah menuah terseduk marak niki iman pelungguh de niki mu seduk semangat senina semangat seduk. Menu oh saya seduk iman semamen pahalan pada marak pelungguh de seduk Hajarul Aswad. Pelungguh de saya seduk semangat senina pada pahalan marak seduk Hajarul Aswad pada. Oh. Iya tandengan. Insya-Allah. Ndek dah mau ya seduk misalkan pelungguh de niki ya de lumbar pengajian. Terus semama dan nyangkan lek mudi lek kandang misal. Dakat le manjau masih bau. Ayang beb yak izin ngaji le julung nggih. Oh nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai manjau wah cukup masih. Maka iya entan dengan sak tawaf niki kan endah. Lamun bau rapat kanca Hajar Aswad seduk Hajar Aswad. Lamun dek bau le manjau bismillah Allahu akbar. Menun tak kejuk Hajar Aswad. Menuen dah pelungguh dah. Namun mudi tahu dia tahu salaman langsung atau iman yang kan kotor mana-mana kecupan jauh. Ayang beb ya kelampak ngaji julung nggih. Nggih, assalamualaikum. Menu selesai. Modok ndik. Modok gerah nak sulit maraniki. Hah? Gerah dan dia semel no. Mau pahala dia semel. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Angkat tiang bengak ke tiang. Angkat biasa leman makin. Lamut ndek mulayan pira nak biasa. Harus ente mulayan dulu ampun ya biasa. Aku kembek dengan gawe-gawe dosa jangan dinarak bentan lila-lila. Sila abai. Ya Allah. Nggih, lamun bau minimal sak telu niki. Ucap salam, empuh pasangan tiang pelungguh dengan panggilan yang indah-indah, maka insya-Allah tiang pelungguh pun akan dipanggil menuju Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk melaksanakan umrah ataupun haji. Kerang-kerang empuh kena solah-solah angkat. Ada tempuh indah tiang pelungguh si Allah Taala. Solah tak tempuh. Kemudian yang terakhir Nabi baru hadit bersalaman. Manfaat bersalaman niki bahasa Nabi ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani ghufira lahumma min dhanbihi qabla an yatafarraqa. Sai senina semama ndek senina semama sai kan cet berdait bersalaman ima yang tak ampuni dosa-dosa kelapuan antara sak dua niki. Napi dosa tiang juk pelungguh
beh tampuni dosa. Dosa pelonggoh juk tiang, beh tampuni dosa gara-gara bersalaman. Sak ndekman berpisah iman niki wah beh bergeritikan dosa ente. Beh perik wah niki. No ya manfaat bersalaman. Angkat pelonggoh bersalaman kanca semama loek lalu dosa pelonggoh juk semama dah. Pelonggoh rendah loek lalu dosa juk seni bersalaman angkat. No gerah nak lila dik semal bersalaman. Kembek lah sandik beda semama je dengan tawaan kanjeng salaman. Dia narak dengan tawaan malik dia narak. Ya ni bebas pelungguh dosa janda-janda niki bebas. Sak bedui maksud tiang sak bedui dengan tawak bedui ya laik salaman. Dia bedui dengan tawak arak semamun laik salaman. Dia narak kedua anja ya wah datang juk majlis niki bebas pelungguh aran janda lagu tetap berhati-hati lamun janda aja. Nggih sekian leman tiang kurang lebih mohon maaf. Sampun jam 5 kengonek taran ngaji sejam mah niki. Nu tiang niki telat berarti makin tersuruh terhadir jam 5 paling telat setengah 6 niki no tuan guru khatib. Ya tiang ganti beliau saya beliau jangan repot makin le niki le pondok kan arah acara beliau yang tiang jadi penggantian makin nggih salam leman tuan guru khatib untuk pelungguh dah tedu lamun arak dengan kirim salam ndek penggitan dengan niki marak tuan guru khatib niki pelungguh berjawab wa alaikum wa alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya entan dengan jawab salam namun arak dengan titip wa alaikum wa alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Lamun sak titip salam niki ya nina misal senina tiang titip salam juk pelungguh salam leman senina tiang pelungguh jawab wa alaikum wa alaihas salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya entan dengan jawab salam niki kecuali lamun sak lain tertitipan niki kalimat marah niki jamaah arak titipan salam leman tuan guru khatib dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pelungguh jawab marah biasa waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas niki. Nggih sekian kurang lebih mohon maaf marah unik sakwit tiang ampura lamun narak kalimat tiang sak kurang sopan niki kurang halus nggih enggak ningkah ketahu bahasa Lombok sak halus sak baru-baru niki jadi lamun narak kasar-kasar mun dengah ampura maaf. Sekian wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aneh lupa kan lupa disuruh berdoa langsung nggih. Sila langsung berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna فقهنا وفقه أهلنا وقربت لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ووافقهم لما تنتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وآخر أتقياء علما نرضى بالخير ونكفى كل شر كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المانون واغفر استر أنت أكرم ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن وديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر أمررتك فسبحت فيها الحصى
وأروات الجيش بماء هامر على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، صلى الله وسلم عليك شفيع المذنبين. اللهم شفع فينا، اللهم شفع فينا، اللهم شفع فينا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا ميمونا وتفرقا من بعده تفرقا حسنا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عفيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الفاتحة. أعوذ بالله صراط الذين الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. صلاة الله